Kardom pini news pass karbiang longa berta than bang pini lisa mi song jalen leng pi la penang li tumpan isi so dak berta special news nang li tumpan wan pilo lasi laso ani berta bang nang li tumpan pak lain pan bor ipon po adak dorsing rohang MLA alang li land advisory board settlement long board at chairman lapen land and revenue IM in charge of morsing tiso alang li tum bahini si la so akam ke claim pon pusi dili ding yeng tu asi alang li tum bahini ka cepehem puak kam ke dam tang ata ke chok chisi ka lu ke chok chisi ka lo tang te konan daloma la bangke four land hadak packet 3 to 7 at ke chok chipin lo lake nasi la chok chipin lo nasi alang li tum ka cepehem puak kam ke la ke chok din ka bilu lake lake klar dak konan ni hai lo information yetu ke long la so lambang a hok pet alam rada phan kapat kla ke than pon la so a system amukhan dili jungjung ining ke apun ki phophe la so hormusi rada phan ka chesia asi la dake rat ta thang da ya lake je rat le nili phan ke toy ta kali nili ning hang jungjung be si ke claim la bangke asi la bangke rada phan ta me nili clear ke pilo officer phan na me authority tum phan ta me nili pilo asi la so pong chok che det kaning ye pustame lake jungjung nili mi thang sa dai dolo la bangke asi la hello si klada clarification lo asi pini ja semet pen nili la phen ke mai ke phalam the bang la phelo je nili jungjung kamunthi kama thalam sin nili kaning je ji la sila dak bang ke ka biak lo ra da phan tame ar sik jit pen alang li tum si tame matha pe me munthi pa me pen la so lam bang ar di dang pidun je phan sin nili tuning ri lo la si alam the bang la phelo non malom ka che than sai la solar project la so solar project alam aputhak dili aprang ta than iglo nang le turan phanang than iglo lake ke check ke alang le tum survey ka kuri ke langkaizan area puthan lo dili klordung area puthan lo lahorizan area puthan lo lasin non het jong nili ka chini alam the abangala phelo je Assam Power Distribution Company Limited mante APDCL pen itu nili ka chini alam the bangke la phelo alang le tum karbiang long solar project ke degji aphan ke alang le tum pen chisik eglo karbiang long autonomous council pen cherapsi la so bang alang tum chisik iglo la si alang le tum nang ke thanu na tengke la phelo je la ke kadung eta chinilo seta me record ni lo record ke do tengke alang le tum dak long le ke nang ji ke 18,000 bighas lo la ke kadung eta chinilo sta record along tala pusi dulo 18,000 bighas la pen ladak total ke 1,000 megawatt pusi alang le tum bangke dak target ka kurilo la pen la so a scheme ma bangke la so scheme ke dengke konat pelo ma polotang te la ke মুখ্যমন্ত্রী সূর্য শক্তি প্রকল্প la ke la helo মুখ্যমন্ত্রী সূর্য শক্তি প্রকল্প por pensi so scheme pensi la bangke ke deng iglo la so solar bangke la si alang le tum nili phana ko nang than kapachinia teng bangke non kidobo ke la long le 18 bighas or sorry 18,000 bighas along le ke kpg ke long ji a process ke claim bom lang pusi nang ke than dun alang le tum pen thang agreement la so putha ke long le bangke awe lang klar dak pen pusi tang ke than dun process voi lang pusi nang ke than la 18,000 bighas of land in Karbiang Long district of Assam and the land allotment process is in progress the progress voi lu pusi lang tum nang than lu la ke la son sin nang than dun lo la si la so pen abahera anke jitu agreement MOU has been signed between the KCC and APDCL has on that and regarding point la jitu la so bangke la tum nun anta la so bangke klar dak pen awelang pusi la tan nang pachini dulu la si la hello la pen a solar project bangke Karbiang long ke la so isiwet lang la pen jitu ka survey work is going on la ke initial mane ke cheng along si la so jitu ka survey bangke dulang pusi than lo la si kengset tengela phelo je Karbiang long la APDCL la tum মুখ্যমন্ত্রী সূর্য শক্তি প্রকল্প পয় স্কিম deng pen 18,000 bighas along le Karbiang long along le lang tum cherai po la pen la bang so long 1,000 megawatt
latum energy dak ngante pipo pusila tum chisik lo la pen la so process bangke non siklem voilang long le ta long pemi melang pusinang than iglo la pen agreement sa me latum non si chingwai pomlang pusin ilitum badili pan ladak nang apa chini lo alu pet la si ladak bang rada tum nili ki pudai bang la phelo ja nili ki pudai la phelo la bang so long le 18,000 bighas ke nili jungjung kamun chi pona teng plo tang te lage ke jor lo lage company bhangi people ke jorlo theke jorlo pule kosol ma latum agreement pute list agreement po agreement plote pende nikan kevin koi phan pugailu isia generation nikan phokep mane 99 years phansi hoitu laken ni ligama thalam asonsi hoitu claim thai po lasi la bangke ke jora teng lo lage la penda ka bang ke ilitum la bang solong lege kaluk solo pule ni dak stame thang ta akan tai no avelu la sidak compensation alang letum karbelo tumas council letum ke la ke compensation interest pansi ke claim ji pusini lining je dak dorsing rong hang mla alang li land advisory board settlement long board at chairman la pen land and revenue im in charge of morsing tiso alang letum bahini si la so kam ke ke claim pon pusini lining jeng tu la si alang letum bahini ka chepehem phua kam ke cái đầm tăng ta cái chọc chia xì ông luôn cái chọc chia xì ông lo tăng thế còn đang lo mà là bằng cái four land ha dak packet 3 to 7 ăn cái chọc chia pin lo là cái là gì là chọc chia pin lo là gì alang tung cái chepehem phua kam cái là cái chọc pin cả vì lo là cái clar dak còn đang ni hai lo là gì jong si akoi ke wan komaner ajir po jirpi jong si ilitum ajir po jirpi tim jong si la so ni nge punu pope je dangli la four lane apotke widening of four lane national highway number 29 la dake ke chok che ave pujok si kama thado pulo tangte autonomous council pen inquiry pinoi nili paklang dun podak paklang dekte pulote nili phan hada amat kupima adai nang enoi nili jungjung sa adai chen po omor sing tiso lo pen dor sing rohang mle phan tame nili ke koya kamave rada phan ke koya kamave asi ala le tum bahani ka chapem phua kam ke la ke chok che ame thang jungjung ale pansi ke klem chok asi si bihek aso alam ni lirat pan than po ni la phang wa than momlo lam national highway 29 packet 6 along jor left teron rong hala dake isi rat tum ka chera apu khuri asudo la so nang bisar pitha sar pu application ki pi council along omor sing ti so long sa file do hala ta alang li bisar pinyanta pi thek thelang la ke pi thek thelang pi ha he de pulote la asu ka malam jong sialang li inside the pulote ake thelang ko so si omor sing ti so claim thek po la sialang li bang ke tanong te em la revenue pen bang lang li pan ke terek nai pusi di li di tu jua phang kan ngi lo la cm akai tuliram rong hang sara pan tan dili la so bang chuniri pachining tu lo ja lang li pan la revenue a pu pen bang ke pisun nangi ate alang li ke claim isi da chok che la ke la itu foreign lo an ke nili peklang thek nili peklang thek non tarat pan chak lo a lu pen pen nili paklang thek peklang ke de pulo tang te nili pan da ne anoi motan ni yelu la si la 18,000 bigha sa long leta la si rat karbyang long rat atum bangke puthot matha thu pe metha mo luksom deda phi letum ining ka che oi ke ale velu ake thek kere asong etum hamphang asong na dopik alang etum hanta ka tuning lo la so mu bang matha thu pe metha ide tum long leke jor kalima kalama la so bang matha thu pe me noi ko ansi ka luksom ni ma letum la si ile tum non dak katung eta chini lo etum hemplek hangbom hemplek long le pala ma be ile tum yosi pena tum master long lok plotang te ba ke wang ger dike an society industry ke wang alang ile tum lo la pen ile tum ke wang dia we tum ile tum ma ke non nang chan bom lu non chan o e de lang si ining hang ling ile tum ke klem thap long long le nang ke kam ke be lu la si ile tum e phi alam e prang alam kaddu ka be mun ti e pen kar bek long tum mas council cm ake hai tuliram rong hang si tame alang li tame la sohor mu aku second thought ma tha thui kha chi review tha je la sohor mu ile tum kalu son the tan do ma be ma la pen rata la sin nili kening yi bangke nili hoye bangke la solong le bangke pi nang nelang non matke ili tu matha tunang lang kusin nili ngeng tu la sin la hello solar project ke non kit ma ke do bom ke la sin don ke cheng hujong si ele tum tirok tok dudun de pulote mo bang klem eta pi bangke itum ale velu la sin rar pam ta pini pachini lo la si la so solar bangke ile tum ke tu nai kusin nili ngeng tu lo nili paklang tum je apol pen apol hut cm tuliram lo hang khai same ning je
je ba Karbeng lo mas council atum authority tum tamen ning je ni litum border ke rai ye phansi ason ni tum scheme a project ke deng lo pu la so bang la si dak project ke deng kel ka solar si wan vek nei polam ave aka break pen ta wan me tela daga bang ke pini ja semet pet tum solar alam aka break alam ne chathani kali la si border ke rai bang ke solar project wan nang pu polam la son lele athe forest department beta SOPD ben sinika ni si kuting ko nang li kuting ko 20 crores nang li so poisa dalo latum IB kim along tin si kim warat IB ko adorkar pen dehala border ke la si dorkar la 20 crores ke la ke thetan atang kadu la si la ke la so project pen vek le itu border ke rai ni polam ka wi la si la so bang ke putho dalo ningi lo la bang long le bang pi long le lang la pen pi dang ne ili tu matha pamisi la so bang ke claim dang ye Tang di pini news fast Karbi Anglong special news bang lapan senang paklang tek chot lo la sila son thak si kapre ga bir tas tame nang ni tumpan nawan pi bompo tang di pini bir ta bang la an se pajudik lo tumi thak me kardom